ole Mizo Taxi application chu nak tu July ni khada tang hian man chan alo ni don ta taxi in register engi mazat chu anom to a amai ro chu in register lo po anom atam zok fe ni ti chu kan hremai ome engpo ni che hemi chungchang a henin party sang a an shroi tu te point voice chu an nei ve a chungte chu kan re ka ngatin thil pakhat on react tur kan ei boka poimo da ome chu kan react ang o tin hemi kan han react hianin hey mi va be mo ka tiang chi ang kha ani lem lowa ani nan modan an soya kainin kan modan kan soya chu zong chu ni mai mo va in attack lampang khani lo ni ti chuanin hei ta kan mong hianin dr la lian chunga mpcc spokesperson hianin taxi mang tu ten chi an pek na turin Mizo application hi siam ani ber anon tini politics in beinan anon mang ta chat maya Congress Party thupuang tu MPCC General Secretary nibok Dr. La Lian chunga chuan ZPM sarkar in Mizo application mantur tia taxi hauh atuklui chu engdang nilovin mipuite atanga chia tax an khonna man ruwa tur ani atia India ram khapuilian Uber le Ola manna taxi nei tu ten registration fee cheng khatma an choi lo lain in zir chiang du ni chon du le lo Google ro registration fee hi aom thina amaro chu tun hai henin subscription based te pona kala chu nei public domain a na ron ti chok lu tuklo mo chu nia thil hre chiang lo hen kan ti ve phonga registration fee an lak lo lai khan percentage in an la char thunga ni 20-30% te an lak sak thina ni chu chu tiang chu ania chu an tana piang khan an la char mai ne registration fee om lo lai khan maro chu tu nai ro chuanin daily angin ania mo ni tin kan subscribe pange an ti mo monthly in kan subscribe pange an ti chuan khami kha subscription amount ta khan penga ti chuan an tlan chu shimshim kha chuan mani an mu vek to thung do ani chu tiang chuan in kal phung te pon thlak vea tlai tak hi chu afu chi alawani Mizoram chuan registration fee zanga an choi dona taxi mang tu ten chi an pek na tura ta na Mizo application hi siam ani ber anon tini zanga an choi don an hantia ingponi se zanga hi lifetime ania an lem lo ani o chan chu dam chung a taxi dam chung atan khan ani to sia cheng zanga hi hauh tham takani hemi dan chuan tin app developer lampang po khanin hei chu abul tan na tur ania anti hei tuna apps an develop ta ni khata han sum engi mozat chuan seng to dona chung sum sen zat ang tur estimate te po chuna kina kan han en chin bokanga mo chiang do fek fokin karon break to ni tun tuma chuan mi puite rok dan chikimin min rok an tumani berina lang anon tini ei kan share zelanga MPCC General Secretary hian vo in June ni som pakua kumsa ni som ni paruk Zirtopnia Congress Bhavan Golden Hola political session a Mizoram leiba chungchang po soi chuakin so and so mong kha chu leiba chungchang ni to a taxi chungchang ni to lowa hi ka chiar zom to lo menga tichuan taxi chungchang bi ga khi chuan in registration fee an choi lo ti lai hin ron chang choi ani hei soi kim lo thin tur ania thil hi mo kan re kan ipon re kim lo thin tur hi ania registration fee hi choi lo ma se percentage an la char ani chu 20-30% lai te ania tamlu tu kani chu tichuan Mizoram kan man ve ero hi chu app developer te thu sei khana kina garanti lang percent claim te ania chu garanti lang don ani hei India ram pum pui ti me India ram ko state a po service thei Ola le Uber te ma in 20-30% mo khating te khan la maro chu kal phung te an thlaka registration fee ang te pon subscription based pan han kal to ta ne ti lai tak registration fee cheng khat man choi lo line ti lai te chawan soi lai hi mak chu khati ve deu MNF te po khan an ti thawa maro chu an soi vek ton chonin kan share vek ton chon arei do no tuka chu wang chonin oimo kati deu khathi karon react te hei ania po siam ro wa chuanin azir chianga react tham ni te point ka shi ha chu wang chon hei karon react to ani Mizo taxi application chungchang digiright nge lokang sarkar rontia Dr. Lal thamwan ral te PUC ani meni somni pakwa kumsang ni somni parukati chuania niminati chuani kan Secretary State Transport Authority Mizoram thuchwa siamin Mizoram le digiright technology private limited NIT Mizoram te trangkopin anduan Mizo taxi mobile application chu pay fail ani thu atar langa aizol khopui chunga hen Mizo taxi application hi July ni khat kumsani somni paruka thanga mantran turani Mizo taxi application siam tu hi NIT tia soi thin ania ma se siam tu tak chu digiright technologies private limited ania
office address atan NIT chaltlang hi an mang mai ani mele aron ti ni digirite chu internet lama kapong pozon mai maya kamu pakhat farm tharlam tak March ni som parukum sang ni som ni palia Register of Companies ROC Guwahati injiaklut Incorporated chauh Digirite Technologies Private Limited Software lam khoi hi ani email taber aron ti ni la hi chu diklo lai polom lo ni e firma hian Board of Director pani Sandeep Kumar Das le roi zelate anoma address atan NIT chaltlang dor ko an mang chon hei a link poron da boka Transport Department Instagram ba alan danin online cab booking system Mizo Taxi application atan hian nisom pare December kumsang ni somni panga khan Mizoram Sarkar le Digirite Technologies Private Limited 10 MOU hanzia karon tin hei an thusoite le media thil ti chu sang sang te halo zir chiang le ti kha a hriatthiam fakum thotani tunaya zonet zoram kal siam program pakhat Mizo Taxi application command and control center lo clear to the chon he mobile application man dan le passenger te poisa fare pe ka tanga platform fee lak tur zat te chuta tanga GST lak le dan te an soya rantin in khamizo netina zoram kal siam anti hemi hi alo en ti kha hriatthiam thei maya heta tang hianin source kha aron la chok bokani an soidan chuan taxi fare kha chengza nita se application siam tu lodon ve tur platform fee 6% anianga he platform fee atang hian GST 18% cheng khat point bill pariat an pele donani NIT lammi soidan chuan cheng zaman fare hian platform fee plus GST mo platform fee la GST bel khom khat cheng sari pek telanga ya khami cheng khat le 0.08 ki chu an round off a cheng khatangin akal thaini o avai in taxi mang tu hian cheng za le pasari ape ka ngai don aronti heta hian thil soi kim du lo nge an a en chiang ti hi chu hriatamo khami video khama se soi du lo anei chu 6% a fare atanga 6% an la anga chuan atam bera cheng soma pel thailo shrimshrim ani entinan cheng sang khat man lo mang tai lamo taxi fare kha cheng sang khat man lo ni ta se kha a 6% kha cheng sang khat taxi fare lo ni chuan cheng somruk ani don tina ania mo 6% ang ngar khan kal seng chuanin tunan soi hi adik tepoti thayang chu ai anoi cheron zia hi mo chu mi om zia chu STA rate aya tam choi zelangai don ani aron ti hi nia khami percentage ne na chut kha chuana ai chuna tam hretanga maro chu heta azia lan du mi alo chu cheng som kha tam berani don ti na ni endinan chu cheng sang khat kha fair ani chuan cheng somruk kha 6% lo ni ta ni ma se cheng somruk pe ka ngai don lo kha 6% ta khan cheng som alo pe lani chuan cheng som zo ka kha pek tur ani ti na ni o chu kan en lo kang heta hen an soi chianga 6 to 10% ti khami a platform fee ti kha soi chen tur te mo min ga ria I tuna hian I nachina kan soi ta khan kan service song ta ka than in chu ta kan ran thei trok turani tia kan ngai ve china kan han kepa chu 6 to 10% ni lowin platform fee kha 6% kha platform fee anianga atam bera chu chuan 10 rupees kan la ang cheng som a to pang 6% kha cheng som aya atam chuan cheng som china khanin cut off ang ti na ni chu example a pakhat kan pelenga ti kha na cheng mai te ro kha video kha he music tu hianin a en ti chu chenga ma se he hiania mi puima kan thuzia du da nang chi te hi a zong hi kan ziak lang lo thin lai hi a poi thina chu chuanin khami wa en ve kherlo tele a hriatthiam lo tam tak ril ru hi a shwai koi ta thina ni chu STA rate ai chuan kan choi tam hret don a than chu platform fee om to miaw wangin cheng zaman tura khan cheng sari kan pek belangai dona ma se he application hi engwanga sarkar in a siam nge an ni kan ti chuan taxi driver ten sarkar rate siam pakhat maina an zom lo wangani a aya tam charan kal wangani chu tuna hei tuna mi po hi doctorate degree nei lai ni ya doctor le thamon aral te ain tu ya han chu chiang chia seng chun tuna STA rate ang ni lowa tan te fair le STA rate plus 6% aniamo 6% khati lawang o cheng som kha belta se tuna taxi fare hen atlom don shrim atam zok fe a chona tlom don chu ni sarkari na tum zo ka chu kan hriatthiam tu lo tlat lai hi amak kativia wani athile chumo chuanin hei application te po launch ani to dona manani to dona chuwang chuanin
ตุนจุ่มบ้าที่ช่วยมีจุงช่างเห็นวิดีโอก่อนเสียมต่อแค่เราปนิทยามารอจูเสียมอารมณ์ง่ายนี่ปอินเละ reaction ตัวเราอมันนี่ปอินกันเรียกเละเซลไทยตัวเราจวนง่ายตายละมั้งฉันจูมีปุยกันงงไม่ให้มีจุงจ้างเห็นอภิกินให้ด็อกเตอร์นี่ริงที่เรานี่ละว่าเฮ็ดมีจุงจ้างแค่จวนเทคโนโลยีที่ละนี่มั้งapps developer กันที่ยังที่เฮียนี่ให้จุนเชดโอนั่นนี่ด็อกเตอร์นี่ริงข้าเองคิมเชียนนะคะนี่เบรจวงเราว่าจุนเทียมเราไล่แต่ก็เฮียบักเวียววันนี้จวนกันเชียร์จอมเจลังจุ่มยิมเจจู STA เรทตั้มจอยเจลังไงโดนนี่ฉันปอ FCM ตัว Digirian Platform Fee อันเราเจลโดนฟังอันนี้ให้ตักฮิจิร์เจียนง่ายจุนิตาอันนี้อรันทีนี่Isol two-wheeler taxi service so hi han chui la chuta changa FCM to Digirian uta lut tam tur zia hi kan thathiam mai ome chumi ma in Isol two-wheeler taxi permit pack register zat hi sangthum zaruk chuang hretania chungzinga chuan sangthum zanga vel hi service angin chutila aron tini aron chutulu khop mai ti chonin taxi pakhat in nikhata cheng sang khat zel hlo chuan ni tina taxi tlan zong mo sang ni le zariat lo zong bel khom chu cheng noi somni pariat aniang aron tia ron chu detail chanani platform fee 6% chu cheng noi khat sing ruk sang riat ani anga platform fee atanga GST sarkara lutur chia hi 18% ania chu cheng singthum zani somli aniang aron titani hemi china hi chu aladik thap fekani soi sel tur le soi boy tur omlem lo palina hian digifrom chantu liao chu cheng nuai khat singthum sang sari za sari somruk ani aron tia soi boy tur lo om chuang lo ta po hian chumyam je chu he taxi mobile application man huna hian Isol two-wheeler sang ni zariat vel service atang hian Digirian Technologies Private Limited hian ni tin cheng nuai khat singthum sang sari za sari somruk vel anlo zel dona khat chungin pathian ni chiar tel lovin crowley point pathum vel anei don tina ani chu aron tini heta hianin asoi bel zel dona mokatia achan chu he video hi enti kha chiang sia tin doctorate degree telai an nei ve boxia research ten tina sanga thil han research dan te chu an thiam tura chun ka ngai ani amaro chu soidu lo hian nei tatlat mai ni kha 6% taron soivung vaka ma se atam bera cheng sombak apel theilo ti lai te po khan soile du mi lo ni chumo chu taka chu he mi chiar tu thil kal le holam pang shelo tan kha chonin a hroi bo thei view don ani ti chuan chumi mai pialama chuan Digirian Technologies Private Limited a luturi a chuta khata lutur zata hi crowley noi hlir zali point pathum mo angkha aron nitani engpo ni se tihiana du tok ta der mai ni top mai na hriatthiam har le hriat kumte aron tia STA hian taxi application siam to Digirian tur hian competitive innovative mo hai quotation tender chu MT na ni chu farm tharlam sangni somni palia din ton hriat le sulnu soitur pola nei lo so en so mo on ti chana ni chuan panina hen Mizo Taxi application hi chia GST lak tilna turania assembly session thleng tur ani lo poin cabinet meeting in arel ngei turni line STA in arela man ala ne zui mai hi a fel hel view he ro chu comment tu kan nei lem lo amaro chu text choi lo top ai chon text choi hi chu kala support thau mai heta po han mo text an choi lo po ni lo wa chu ani engki ma han text chu kan choi vek o petrol kan la ni mo thil dor train kan le ni mo GST hi chu kan pe vek ani hei chu mi pui han kan puang za lo mai kan shelo mai po a maro chu tuna an soi nomang chi ang hi chu kan pevek ane ti chuanin hei hi enge chan ti hi nakina clarification te po hanom theita sela chan chu private farm ne na in collaborate ani wang te po ani mai theya chan chu sarkar khanin akut ken vek lo ta ni a outsource ta ni chumo chu wang te po chu ani ma na le hi chu soi thui view tu kan nei lo ama ero chu doctorate degree paper nge mazat lo present to turanga ka ngai point hetiang mai hian thilan study hi chu apoi kativia wa chan chu engeniang Digirian Technology saluthi nikhata cheng noi khat sing thum sang sari za sari somruk vel atia app siam nan hin enge ngai chu manza te chu enge ti zong tin an khan lo chut ta se a fel fai do turania Digirian Technology sian nikhata cheng noi khat sing thum sang sari za sari somruk hi lalut ma se nikhata hian engzan yan man ralang mo nikhat
parda yang chuan an hmang lo mai thein ni chuan amaro chu thla khata chuak zong kha engzat nge niang ti hi han chutin han zir chiang in han research cheng chuan adik tur ania apum hlum to phin an nei turanga aron soilai taka hik ani karon soizo ka chu tianin AI hi kan zot mai china Ola le Uber te hian an application developer an system sang man hi thlatin engzat borvel nge an sen ralang ti hi kan zot ani ti chuan hemi video kha en ti kha chianga amai ro chu video en chuak vek sia khan ron starlan tu lawani tani heta point IFCM tu te hianin engatang khami 6% atam bera cheng som khan mandon ti an zo khan SMS khami OTP thlen theina turang chi te map khat mi sang mo integrated kha tamlu tu ke application siam tur hian chumia tan te chuan ani an ti ve loma an tar cho sak ve turania an thil soi tam tak 10,000 ron tia report a pekim du tlat lo lai hi ke chu follow ka te chu wang chonin ania hemi chu react ngai karon ti chana chumo mi pui rilru shroi koi thei thil tam takom nin ka ria chu wang chon ania karon ti karon react ta chana bera hi chu ti chuan ka soita kang khan Ola le Uber te hi kan zot mai china tiang hianin ain zia kani chu mizo tongin ka zota mizo tong mi ron changa mizo tong hi chu dik vek ton lawa maro chu engemaw chen chu hriatthiam theia Ola le Uber ten an software develop le system maintenance man chu atlang puin an pong chuak lawani chu chu taka chu ne hei registration fee chung chang te po ani tho mai a han ti ve loi tak nangin engman choi lo an tia study khan nei thui lawani chu mo a soi se tu te khan ti chuanin ma se industry estimate mangin annoyang hianin angai thei aron ti ta ni estimate tani chu a borvel initial application development MVP anti anga hian Ola le Uber te hianin noi somnga atanga crore nga vel an mang tura ngai ani chuan tilai chut tupa khaning ti ngeron chut kha khata hian crore li point pathum vel an eidon ani aron ti ni amaro chu hemi ma hot taxi application man mai thei ani turatana an sum sen Ola le Uber khan estimate chon noi somnga atanga 5 crore vel hi ani ta dor mai ni mo kan hriatthiam to em app si a thlona siam an dim bik lo ti hi hemi chungchang application taxi application chungchang comment le pawh siam te le chanchin bo chho tu te hen ria se ka du khop mai application chungchang hen kan lambo map le maya kan mithiam tak turanga kan ngai te pawh hi teng te chu ni initial app development engama ma khami app engma lawa tanga ron din chhuana top turatan khan Ola le Uber hi estimated tan soita kang khan noi somnga atanga crore nga thleng velan mang anga ngai thei ani hei po hi eng system ngen man ti tang hana danglam thei view ome ti chon full scale platform antita a rider application mo chon admin panel te payment te map te live tracking te AI pricing ti te fraud detection customer support le adang te atan hianin crore somnga atanga crore zanga vel an mang anga estimate ani tani Ola le Uber yo achan chu Ola le Uber karon ti chana chu tuna Mizo Taxi app nen hianin an system hi ain ang de orenga chu ni karon react chan zo ka chu heti lampang hi kan vashiat puila tu to mi alawa digital farm chan tu liu chu khadatan crore li le point pathum ron ti hol maya engatan ngen man chole don ti an chut pui to lem lo an nei vektura khan ngai top mai ni itaka hi kan mithiam te vadem oman ni chong lo mani line lo hi chu hriat lo ve thei do mai ania ti chuan kan enjelang monthly operation and maintenance cost atan hian hei cloud server kan ti hoi poi molu tu kheteng te hi server man tlom man chi mi lo mo ateng te khania tin developer te dev OPS ti te mi hei map API ti te SMS OTP don theina tur te khang zong kha man ru sang hei in kan sadona cement balu rora perek chutnan tu bowangai ti thlengin khatiang zong mo cement chunnan engen yang abort manangai tiang chi te tukvertan aluminium khang zong ang tho khan application siam turian cloud server te enge development data na poimo tak API system te SMS OTP ti te engen yang payment gateway kan tiang chi te monitoring system sang kha angai ve ni chutin Mizo application chau hi kan lo thur bingange ti chuanin hei medium size platform atana hi chuan thakhatatan hian cheng noi somni atanga crore ni thleng hi an mang ral zel anga ngai ani ti chuanin hei medium size ani anon
estimate hi mo ti chuanin Ola le Uber ang company lian tak tak te hi chuan crore som ni atanga crore zachuang thleng turu ni o crore som ni atanga crore zachuang thleng hi he technology infrastructure le maintenance atan hian an mangani antini kan hriatthiam to em antinan Mizorama kan mantur Mizo Taxi hi chuanin Ola le Uber ang MMA platform lian hi chulo ni chialo po ni se atlem bera noi som ni atanga crore ni thlengvel hi chungai turanga ngai ania tichuan heta thlakata an lak lu hian enteu digirai chantu liu hi cheng noi kha ching thum sang sari zasari somruk tiani hi AI na aron generate ani a afika fakhe chu ni kherlawang estimate ani dona amaro cho swal tam don lo chu chuan in hei adai lo ta hrim mai ne medium size platform ai lo tiniam le ta po ni la hetilaya kan app developer te na an soi khamo engeniang ain self sustain na tur ama le ma ain tunun na tur chong ba ki kan la lawani atlem theyang ber kan la ani ti kha ani theitar ani mail tariau mai ni chu kan hriatthiam em apps siam tu te hianin a thlorin an siam bik lo thlatin kha apps an siam chua akal zel theina turatan khan poisan choi ve ngar ani chu chu ani ain tum theina turang chong ba ki kan tilove an ti chung point khatilai kha mention sak an ningai lo hi apps developer te hi online at ngoi zokin ka hria ti chuanin kan share zelang a chan chu application pakhat chau an siam lova hi dikle chi mai ni Ola kan huwa tiro ke ni chuan a passenger lampang a customer lampang kha kan manga passenger lampang chon driver application kan manglea chu mai baga admin dashboard khami zong lo monitor tu tur a zone tina an komna khan anti lan khamo admin dashboard te poron lan ve zo kha hatiang chi he tilai office mun thu ten an lo monitor theina tur a passenger lampang ani emo a rider lampang ani emo khami an lo monitor na tur chu tu na remote pon apps application pathum ka soyania passenger te man tur rider te man tur application shanom le integrated te po ain ang lawang an man ro man then khat te po ain ang lawang in man tom tam tak chom ma se chmi ba ka admin dashboard te ngai le ni admin dashboard atang khan eng kim an lo monitor don tina anita ne ti chuan hei chumi ba ka chuan acheng renga chon rider in application tran pa nei dona passenger in application tran pa nei don taxi driver khan ini download thang hin download ve don lo Mizo Taxi driver tiang kha an download don ani kha po kha mention ani lem lo heta hianin apps developer te han an soivek heta hin app developer te han an soivek ani chiang fek fokin maro chu soi kim lo hi kan nei thina chu lom boi thlak lai chu mo ti chuan chumi mai pe lama chuan payment system te GPS live tracking ti te dynamic fare engine mo hi po hi kalo soi ngai lo fare ron generate chuak thei tur khan fare engine te customer support te analytic and AI system ti te fraud detection cloud server ta hin la ron ziak kim don lo lutuk han zo chiang le dawilang chuan hei aya chiang le zol hi ron mention thei tur ania chu ni digirai te a hian heti zat hi lut dona chu an chan tur ani anti sangot lai hi he posi adik veka adik lo ka tilowa amaro chu aron soi kim lo tam taka kha karon soi kim ani chu okay chon digirai farm a hian heti zat kum khata hian crowley point pathum atlem theyang bera chutin lo lut poni se tunan taxi two wheeler chaw chut atlem theyang bera na chut ani chu chuan kum khata tan crowley le point thum anita apps developer te ina an choi ro chei Ola le Uber te ang company lian hi chon estimate a crore som ni tanga crore za vel hi an lo mang dai me ni hi soi thlen sak an ningai lo chuwang chuan ka soi le soi nu ilaya kan app developer te amun thu tu ten an soi amamo ba khi chu kan tilawani ama le ma ain tunun theina tu chong ba khi chu kan tilawani an ti tu na henin seng zanga te po kha ingening initiative fatana lo man tur mo abul tan na tur tak tak tan khan tu na man tan alani lova amaro chu apps develop nan kan poisa tam tak ngai don sia khami tan lo man tur khan ya chu po online register thadu lo le ngalamo teng de chu ni eng po ni se mi chung changa yanin ya kha mingbula dr dang chi te panaron react ka party lampang mi te po khatiang kha ani soi kim lo hian nei thina an soi kim lo karon soi kim ani chaw thuna chon khati jong kha tung video chuni sela po ni se thil aron chwa don hi chon soi hat hi om ve thin ni two wheeler taxi aron chwa don thim po khanin soi hat chu om kha awa him don lo ve yang chi te atira phe ka chonin me se passenger chu me che rider ina phur tur ani ti te ni maro chu ting ha kan mang chaw jela tuna chonin
mi pa pun mei chia phur tho mo khatiang kha ani vek chen jom don hi chon engemaw hat hi chom ve thina ei chuanin ri a dai vakin karing lo ka han mang chinanga a tha nge thalo chu kan hriang chu ti to mai te ang a chan chu a hriatthiam du lo chuan an hriatthiam don chuang lova a hriatthiam du chuan an hriatthiam to em manga ka soita khang khan hei doctorate degree nei lai te point calculation an ti dan hi adik lo le a he app si engwanga mang tunge kan ni ti te po soilan ani ngai lo Mizo Taxi rider te hian in sarkar et siam anga an tlan du lo wangin olsam taka vathu drol thei ani na tura tang khanin he app si siam an nia Mizo Taxi zong hemi in register hawi chu STA re tangin an tlan dona plus 6% emo atam bera cheng som ani don chawani sarkar et ai khan cheng som ai na tam theilo shim chu amang tu tan hin anat na pakhat ma omlova tin chu mi mei pe lama chuan tuna STA re tanga tlan du lo taxi driver sarkar et siam ai to ngat tlan te ret nen hian lo compare ta ula kilometer zat Google a lo invect ta ula mo Google map atang khan plus atam ber angin lo chut po ni ula cheng som khalo plus zel te u tuna in tlan ai chuan tlom tam takom don chu tenga nga chut jok tu chu ni tin apps developer te hianin a lo thlonin poisa hi andong big lo man chua charangai heti ang ongoing application man char chumlo chatlowa man thei turang chi phei hi chu service man tlom lei chi ni lo man ro thaber beran lei dona chunga tan chuan ani heng te hian man ni sarkar tax ti lampang khani lem lo 6% han tax alut lova atam bera tax GST po hi cheng khat vel anga khana chu theini chu cheng khat le tle mang vela te poni anga mo ten te khani cheng khata round up theng chu boni se ti han kan fia to tura ngaila ti hana top kan kharang he taxi application hi man nge ya tra ka tia kan mang chin chenga social tu tam tak hian akal pung an hria anga tha ti ve tak tu te po anomin ka hria mo atira chon soi hathi chom nge ani wala khati chong khatun tum video chani ro se